Umana kila kiende na kwekeka, kila kivaniwe kweka na kila kiminite na kwekeka na kumavu ni ngukwata na mundu ile na wa mutinda ni kenda ti unengele lietu utavi kila kimadhanguni na kumavu ni tukwitha na unena ni witu muthanyani wa mundu vala tunenesia maundu ma misitu nenesia yulu wa responsibility kana uya wasiana ndini wa family kana misi itu. Na indi tuambea na Vilingi wa Mauvoo. Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka vinguye command center maofisi alame kwethwa maitumika kuthinikia maundu make ma uteti na campaign na mwanya wa One Kenya Alliance maofisi ni mama kwethwa maitumika indi kuna campaign yake na notangasia manifesto yake kukile ukwati wimwe kati wa manifesto ino. Nataka Kenya ambao wakina mama tuunganishe nyoyo zetu ziwe kitu kimoja, tuyavumilie yale Makofi! The command center is formally wonderful. Hatutarudi nyuma this time round mpaka State House. Tuliwaambia last time tutapita katikati, this time tutapita na juu. Kwa hivyo tunawaambia watch this space. We are holding the key to State House. Mupende, musipende. And I have no doubt that the little time we've been Kalonzo Musyoka, he's indeed the right person to occupy that State House. On matters of corruption, it will be a thing of the past. On issues of economy, he has talked about the 24-hour economy. Our youths, they are going to get jobs. To the members of parliament who are here, that today we saw a gazette notice by the IABC listing a lot of things, ceilings and figures. I think one may need to look at those figures, because when you look at the young and upcoming politicians and you indicate figures of that nature are required to win a constituency, or are required to win a Senate seat, or are required to win a woman's seat, you are scaring away, or even the wards, you are scaring away many young politicians. It is something that I would call on Parliament to look at and review, so that we do not make politics or elective office in this country a preserve of those who have money only, because money alone does not make a leader. Make no mistake, there are no quick fixes to our current economic dilemma, no instant coffee solutions. However, I want to assure you that fixing our economic meltdown is doable and is achievable. While doing this, what I hear Kenyans to be saying is that they want a government that protects them from harm, not one that hurts them. We cannot elect leaders who seek to exploit our fears for their own political survival. How else will one propose a meaningless economic model that doesn't reflect his life journey? We must properly diagnose what ails Kenya and develop blueprints that work. It is for this reason that I'm running to be the president of our great country. And my bid, ladies and gentlemen, will be grounded on the following pillars. Number one, economic recovery and development. Number two, the green gold, which is agriculture. Number three, zero tolerance on corruption. Twende na Mauvoo maitu muyumba wa kiliombunge cha Makwene Daniel Kitonga Manzo ni waseketho wa corona no kwende na kwikinyia vevata wakukuiwe kwa umba na wa serikali sia mutiyuko kana devolution conference ulovaniwe kutwaiwe county ya Makwene kwambia matuku 23 kubika matuku 23 mwai u ainene achathini kimo cha mathiko Manzo ni waweta kwa kana kwika one kutangia enende ma county inokumana na uwe mwisio wa corona ni chathi kila kivikitwe ni governor Kivutha Kibwana Senator Mushula Kilonzo Jr. katika tuwa tongo yange Caleb Chalo wa Mutunga ni uwe nange wenu. Ndeni wa chathiki cha mathiko na kila kietete va mwindongo isi akaunti ya Makueni evo Gavana Kibwana
Seneta Mutula Kilonzo, spika wa kaunti ya Makueni Douglas Mbilo, Ayumbe Daniel Manzo wa Makueni na Erastus Kivasu wa Mboni, ndongo isia serikali ya kaunti na ma-MCA kautama kaunti ino ya Makueni. Muyumbe wa Makueni Daniel Manzo nthini woneni wake na wala wa kwatambau ni seneta wa kaunti ino Mutula Kilonzo Jr. ni mamwenda governor na serikali nini kukwizia umbano wa devolution nolovaniwa kwitha matuku 23 nginya matuku 26 mamwe yu kumana na kusamba kwa ikuwa ya corona. Probably we may consider originating from you and including the national government, because I know the president is likely to be a chief guest and any other guest you will have. We postpone it for a month. That's I did we postpone it for a month. Baga wa uambe udhea. Nengi weasia no hata nengi na nitu ugana nitu udhikana. Huyo tu ya ama dhiko. Nendina emu wa COVID. Ndu asia no. Na tu rana na we next. Uku ondoka ayo. Tuwekane na ngwe. Tuwekane na ngwe. Hidukeni hatari. No ni mwana munini na nuendie. Na tuwaendea na uvuwa ngwe. Tu uvuwa ngwe. Na tuwakati wambadezia tu makilimando. Baada mondani makaria. Titiema kuweni. Hii mbithuki. Governor Kibwana. Kwa andaya sionde. Otuwezi COVID undu zili. Na indaktali siese kana pai undu situ ita kui oksijeni kuinda awa ona maduto onya ni maemetwe mona tutapota devolution conference mwa please governor tesi. Governor wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana aisongia kila ndongo isi awe pasi aweta na kwasia wende na hukumu wa kuungamia umbano huu indi serikali nini kwisila valave kamiti ye mwana niyo kwa mwaka na umbano ukethiwa kana ndukethiwa. Na mkutano huu hauko katika mikono ya magavana kwa sababu ni mkutano wa national. Rais ndio atakuwa mgeni mashuhuri, na kuna ile kamiti huko Nairobi ile ya national ile inasema kwamba kuwe na jambo ama kusiwe na jambo. Kwa hivyo sio magavana wanaweza kuwa kusema kwamba mkutano usiweko, lakini huko national wakijua kwamba kuna sababu za kusimamisha mkutano jinsi ulikuwa umesimamishwa mwaka jana, wao ndio waamuzi. Rais hawezi kwenda mahali akiwa anajua kwamba hakuna proper protection ya watu wake. Kwa hivyo hilo ni jambo liko mikononi mingine imwe gabilile na inu isamwe mwenda bichanondo boile ne bikasia na boile nda bichanondo na omundu. Ndini wa mathiko ma Joseph Musyoki wa Kivunzia ulona contractor umwe nthini wa serikali ino ya Makueni na ulona atiwe ni thayu kumana na ikuwa ya corona mathiko ala methi wa vakalawa uneni wa ndongo iwe na wonanyo wa imwe kwa imwe kana Makueni yendini wa kithimi kivyu cha kuisya kana no itwike mwenyeji kana mwene wa umbano huu andumbe wa 6,000 mayekwatiwa kuvika indio na uwe ovo Gavana Kibwana ni waikithia kana ve mweo wa mundu wonthe ulokwitha ivika umbanoni huu kana ailitetha kwa atete nzanzo sionthe siekuwa ya corona. Elezwa kinaganaga kwamba watu wale watakuja katika COVID watakuwa wanaonyesha kwamba wamechanjwa, na ukichanjwa katika simu yako kunakuwa na dalili ya kwamba umechanjwa. Ikiwa hujachanjwa utaweza kuwa huwezi kubaliwa kuingia katika hiyo conference, huwezi kubaliwa kuwa bodaboda wa kubeba watu, utakuwa lazima uonyeshe hiyo. Huwezi ama taxi ama hotelia ama mtu ule atahusika. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma va wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Oto Makueni serikali ya kaunti ya Makueni netulilo mutekumana na undu yithito yitwa isi emwe ya melati na muno melati ya masilanga na kutwikania kiwu ila isio ni kivathukanio kaunti nino amwe maenende mainena na andiki mama Mauvoo kisio ni cha Kasani kila kikundu kukibweze umeloni wasu wa kaunti ya Makueni ni matata kumana na uthukumi wa melati ila mewetata imekita muisioni wa kwikumbelwa ninza Kennedy Mulinge na ngeweno. Serikali ya kaunti ya Makueni ni yatulwa mutukumana na kwitha undu yithitwa isi emwe wa melati yayo na muno melati ya masilanga makutwikanya kiwu ila isio ni kivathukonyo kaunti neno. Silanga ni wakasani ula wikikunduku kibwezi ya umelono waswa kaunti neno ya Makueni amwe maene nthini mateta kumana na uwe kungala kiwu ivindani ta yitha no uwende ukose wa kisioni ki vala makoso undu silanga uwenziwe maiweta uyaenzo kuyanana na wailula wailite kindu na kila kiutuma silanga uta ya kiwu kwa ivinda ya saa.
miradi ila yetetwe ni county government silango wakasani wiyomwe yuka ikenzwa isilanga ukezi ya yinenzwa itono kwata kiugo kianite cha kutoboa dhano tasilanga utu weta wakasani winzito ukakita kweki wajeima ukezi ya timwamu na pe space ya kwenzwa ukezi ya nea wakwata kiugo kianite tondo silango mbua ya mbe oila ya uye na yazi no uwe wa usoye na nalilete meto ya mbe ya kumya kiugo kwa ukiugo kinge chuma kiendete. Joshua Nthoka umwe wa enenthi ainenane wawetakana contractor ula wanengiwe kwika mulati uu ndawika ondo waile aitula muti serikali ya kaunti ya Makueni kwa kuwa makwati ya kumana ondo mulati uu wathukumiwe. Juba amwene zijane yetingwa kiugo na kemwe yeyitwenziwe 2019 tina watane ngombeza ilikenze silanga ma contractors nimeututhenya muno bwana ngavana nundu mokie ba matu ya menza kiguna volume na itutuze kigukenza wana kindi twa matabiene meutuze ya kiguo na twenzi woka mukene baba kala kauso wana mbua ile na kiguo kithela na miezi 3 na ile tweze ngavana no tutevya tukakwata ni chambua na lengi kumana na kungala kwa silanga o enenthi na alama natumia kiwu cha guo kungithia maleu ni mangathi sieti na maleu mo kwambisia kuma ame ba mumene bana imienzango ala tu imiende no asilango yo na twa imaleu kaile woke trolika wambie kucha woma kigu cha delaba ana kama itwala manathu kuma serikali ni kuyanza Mombasa ani manabutwe ndo wa corona mabutwa moka kutoka kwa makasilanga ka ne kai na ima na mashine taitano kane 10 na yuko kwa bikabugwa na kazima ina kendo mayema uyane na mena ciana sio soma tukulia ngaba wawiona ciana ici kwata kitumini kiunzani ya mbesi umakuno ya metho nundu wekwati wo munene unaye maleune matumie musi na kukilia ukwati wo kwa kumatwa sokoni kila tuchoni eche kala tanza yokete nundu mbwele na apetie kuye newa nesa na mimea ila tunapandie yonthe yende na udhala mondani na ojutwepa twina silanga tunenzewe ni county government weta wakasani ndam na uono na ngalile tene bio nundu wa kwetha kiwu kila kinalikilepo ni kiwu kiini muno na miondela tunapandite mimela tunapandite ni kana tingizie na kiwuku yatiwa itambite kwetha tono tumikania nenze asi alama ne kwatite kutwa ndevi cia masukulu kwesela kutakwa maleu ayume thinani angi maiweta kana imwe cia ciana cionite ya sukulu nundu wanza ciana ciruni ona ingi ni cilungetwe masukulu ni kukosa fisi na kukosa leu ona kaingi ciana yenda sukulu ni kwitha itana ningi mundu atasomete no tonoya ataite no soma ndaso tunenziwe silanga lakini usilanga nye kwa woni wakwa nitonenziwe nae nundu wa kwithia silanga usu alikile kiuo mbua imwe ya keli chatileka nundu tunapandite leuba etu ici nipo tukunya school fees na sindu ila tunapandite cionthe ni ciumie twikula cia kuma kuya serikali ya yulu kitumini kiu nimenda serikali ya kaunti ya Makueni kufukua silanga umbweta namba kwambisia nundu ni wewe kwatyo wo angi mayenda kunengana kwa ole wa utethyo nundu ni mambiyo vineka muno na maina wikwa ojitu nena kwi andu manatumiie silango wakasani kupanda mbemba kupanda manyanya na mimea mingi majikwatia kumecha ciana bisi bau na maundu ala makenomba na mekia mbesa mbinge buondo wa kuwanda wako kuna mimea esu lakini yoko tielo bandu bathuku pio wethe angalama esu ni yalika na usilanga uyu usuwete ndaka twikulia ke kanobu kuwa ni kana weze kwethe atoteona aimi toteona ngalama esuenge silango yo tukulia ngaba na kebotha ngaba na witu twebata na kumono silango yo twete tinge tubukoje silango tukwate kiwicha next year ila tutona kuema tukateria family sito Delivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge Twambe usemba kiswani mwana kivila anzama nyuvani na mevaka IEBC wafula chebukati na waisi sakwani wangilili miongole na ile okaende ya otondo vangili tukwa na katiba hivi the kanseke ila sithi twesi sia kukuiswa kwa unyuvani uo wakavindane kau wafula chebukati ni waisi unyuvani wa mwaka usutu endete ukatumia silingi bilioni 150 kenda
ainene ava kaunti ya Mombasa mwene kivila wanzama ya unyuvani na mivaka IEBC Wafula Chebukati niwa wetakana unyuvani wa mwaka wa ngilile miongoli na ile ukaendea otondo uvaangitwe kuyanana na katiba aivya ya thekanzeke ila siedhe ito siya kukuiwa kwa unyuvani usu. Let me take this earliest opportunity to reiterate that the Commission is committed to deliver free, fair and credible elections in 2022 general elections. The Commission equally remains committed to engaging all stakeholders in the process, and we have an open door policy which fosters citizen participation to the electoral process. Yulu wa budget ya unyuvani niwa wetakana nzama tayumba nite budget ya kimanza kia shilingi bilioni miongo ina. Katono kenda siya kutoa isi ya usakuani wa mwaka ukite na kimanza kingi kia shilingi milioni maana atano na miongo nyanya siya kudhoa miyo ya kwesiania na uwa ikuwa ya corona. For purposes of the 2022 general election, the Commission prepared budget and requires 40.329 billion to carry out all activities in the election operation plan. And we require further 588 million for purpose of procuring items to be used in the COVID-19 protocols, which include the thermometer guns, sanitizers, soap, and washing points, which brings the total election budget to 40.917 billion. Maondoni mao kwenye kilango kia ile Yulu wa itatu kia mivai Chebukati niwa wetakana nzama isu ni kwedhi wa iyati ya muamulo wa koti na kulea masito alama utoa wakuo ni siyamasi ya kiuteti maateti alama kwenda ivila kivedhukanyo na alama kwedhi wa mate ya nisi ya mui ya usu oingini wadhi ingilila kana adhukumi enendi tamailete kutia wia mumia idhanzatu tuelekele unyuvanini. And the Commission was directed to reject any nomination list of our political party for its candidates for the 290 constituencies and 47 county-based elections for position of Senate that do not comply with the two-thirds agenda principle. Public officers who wish to contest in the upcoming general election must resign 6 months to the general election. That remains the law, and that must be complied with. Kavindani kaunu wa wetakana muthenyani wa umutheniyo isoso ya kutala matuku ala matialite kuviki ya unyuvanini wa mwaka wa ngilili na miongoli na ili ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Speaker wa mbunge nene Justin Muturi no kulile nzama ya unyuvani na mivaka IEBC ikavetukithi atatiala meotumeanda tondhuku takumangana na kuthothea nduthi ivinda ya campaign. Joseph kithekano kutuelesya Muturi easia kwa kwika uno yonzi ya yoka ya kwikithia Mauvoo ni wethe weti na unyuvani na kwithi wanangwatanio ya mbai sionthe. Speaker wa mbunge ya nthi Justin Muturi ni wa makuli atongo amekwiti ivila usakwani ni ukiti wa ngilili miongoli na ili kwithiwa na Mauvoo mateko nena ndeto itonya kuthothea ithoko na Mauvoo wa nthi ino ya Kenya ona komenda manengenda ya mahumbano ma ndongo ila ingi kwende ya watena numangano. Ni lazima IEBC waanze kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapokaribia uchaguzi kila mmoja wetu ambaye atakuwa akiomba kura yoyote ile anatumia lugha ile ambayo haiwezi kuleta fujo, fitina, kuharibu fikra za wananchi. Wananchi ndio wenye kuamua, wataamua mwishowe. Kwa hivyo hakuna haja ya kuteta lugha ya matusi nini, kupea vijana vitu zingine alafu wanakuja kufuruga mikutano ya wenzako. Hakuna haja yako. Kama wananchi wanakubaliana na wewe watakuunga mkono. Kama hawakubaliani na wewe pia wako na haki ya kuamua vile watataka. Na vijana pia msikubali kutumiwa kama vyombo vya vita wakati ya siasa. In fact, I want to challenge the youth of this country. Rather than whining out there that youth hatujapewa. Kuna nyadhifa nyingi sana. Simameni, ombeni viti pia. Si mmesoma.
ingi spika muturi ni wamie na zame usakwani na mipaka va Kenya IEBC vikithia ni amathungula atongo yala mekwithwa mahine ndeto itonya kuothothia Mauvoo wa nthi ino na kumavata lingilia wa kuendea kwite ivila sio. Nataka kuwahimiza wale IEBC badala ya kushinda mkizungumza maneno mingi ambayo haina maana, anzeni kufundisha wa Kenya what is called voter education. Ni nini kinatakiwa wakati ya kupiga kura, wakati ya uchaguzi. Hatutaki wa Kenya kuja kugawanyishwa. Wakataki viongozi ambao wanaenda kuomba kura waanze kutumia lugha mbaya. Wale ambao wanatumia lugha mbaya, IEBC should by now have put in place mechanisms of dealing with them. Kuna kila wakati watu wanaenda na picha zingine ni unaomba kura kwa wananchi, si ndio? Unatukana mwenzako kwa nini? Ainene na ene ndingi spika muturi ni wamenda ene ndi kuleana vyo na atongo alamena mutuko uwa mangano aiweta asuta atongo mataile kwitikilwa ona vanini kutongo esia nthi ino ya Kenya. Kuna kila wakati watu wanaenda na picha zingine ni unaomba kura kwa wananchi, si ndio? Unatukana mwenzako kwa nini? Iko haja kweli? And that's what I've been saying. Toka mimi nianze safari yangu imekuwa, you may not agree with what I say, but respect my right to say it. Because I also respect your right to disagree with me. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo Vamutongo TV nitawa Joseph Kitheka. Munini wa Musungi William Ruto ni waase kilelo kinene cha muvango wa bottom up ni kukilia madhayuma andu kwa kusevya mianya ya mawia. Ainene ya kavindani kala anakomanite na ndongo ikuma county ni dhandhatu ya Nyanza kwa Gilgil. County ya Nakuru Ruto ni waisi ena utanu kona unanani ula uende va Kenya weyulua ukwati wa mwenende. When I talk about bottom up and how I believe that it is time that we focus our attention on the jobless, on the struggling entrepreneurs, and on the resource-poor farmers. It is born out of my experience in government and the gaps that I have seen. If anything, part of what we are engaged in would have been dealt with substantially if we had had the chance to roll out our Big Four program, which was supposed to engage housing, which was supposed to create jobs. Maybe we would be 1 million jobs richer today if we had had a chance to implement the housing program. The same thing to do with investment in our food production enterprise that would go to value addition and agro-processing. If we had had a chance to do it, things would be different. And if we had had a chance to deal with universal health coverage, we would be in a different place. Today marks exactly 1 year to the next election. And I am very happy that on day 1 of the last year, we are discussing matters economy, that we are not discussing all the other issues. I am very proud that the conversation in Kenya has changed. I welcome all the other leaders, including my competitors, to engage the people of Kenya on this very important subject of the economy. They should not be intimidated by the fact that we have a bottom-up economic model that is superior. I encourage them to look for alternative models, and they should not waste their time trying to discredit the bottom-up economic model. They should be telling us how their trickle-down economic model is going to do better, which it has not done for the last 50 years.
Ngwatanio ya Tanzania Evangelical Association of Kenya EAK ni yendekithisia thithimane wa mwanya wa kulika makanisani o tetene. Matongo ni mwaneke vila uvongo wa Masako Dr. Bishop Nicholas Muli ndongo ini wetie kethe wa sekta ya ukwini na nengi wilingelea kukua akuwa mauswite ona mota ya kanisa ni mailete kana mailete kuvadhwa. Oingi ni wetie kana kanisa withi tumustali ni wambe kuatia miamulo yonthe kusia kwenyeka kwa wa corona. Daniel Mongela nange wenu. Ngwatanio ya makanisa ya Evangelical Kenya Alliance of Kenya kuzila valo mwene kivila wa ngwatanio ino uvongeni wa kaunti ya Masako Dr. Bishop Muli ni umakulia silikali kunenga nyumba cia kumbania uthasio wa kumbania athaithi mauswisye otatene. Because life without economy is not fair, and economy without life, then it cannot work. So it's good. Kwa nondo akitumikiu onayo nomba ya muyai yo thaithi ni ile kubingwa to its full capacity. Ugeza kwethia ni mathaitha ngai undu mekwenda nondo akwethi wai kekane kuobserve protocols ikanisa ni dhitwe katika forefront. Wengi Bishop ni wakulia makanisa mavingwe ndaelesekana ona kutwika ukwati wa nthi nuna kwatie ukuno munene kumanano wau wa corona. Makanisa ni mailite unewa uthasio ondu ngalesya ukui inengiwe kwa ni appeal nomba ya muyai ebingwe full to its full capacity ni kanandu mathaitha ngai tondo matatu ni cia bingwe wa kwa nomba ya muyai nayo ebingwe ni kanaweza kwethia nondo andu ame matatuni andu ame okuwa ni matatu no mo athaithi na to be fair let's balance lives, let's balance everything kwa nengo kulia nombe no ya muyai etone kubingwa anu mathaitha Jehova. Wengi ni kulikano kana uyu kaitina wangalisia ukui wa enenthi kwetha inengiwa mwanya wa ukua enenthi siuswetie wala walesekana enenthi hame ukua ningali isi ukui no mameuka makanisani. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masako. Evindani ye matatu siambe ya kukua siuswetie akuwa tatene yu mwene kivila wa ngwatanio ya ene matatu ya mamoa Onesmus Chalo ni wakuli ya kuwa onthe vamwana mateleva kwa tiamia ula yekitu ne muvia wa utheu na wima wa mwiva Kenya kusia kunyeka kwa wa corona aiweta kana alame otulamia onemekose wa matambia mai makimia. Vindani matanusi kwatiwa kwambisya ukuwa siuswetie akuwa tatene yimwene kivila wa ngwatanio ya ene matatu ya mamoa Onesmus Chalo ni wakulia akuwa ovamwena mateleva kwa tiamia ila yekitu ni muvia wa utheu na wima wa mwiva nthi ya Kenya na weta kana alame otulamia osu nimekuose wa matambi momo makimia. Thene sanitize wa na ndienda kulilikanya conductors na drivers nondo wendwa we strict muno kuma silikalini kou pethe wa abirio tekete mask kwanza ela ya ilete pena faine munene wa kwambia shilingi 200 na kwambata kwa ndeleva na kwa conductor kou ne makolia mende me very keen na maenshwe kanakela abiria wengaleni ni wethekete mask kwanza ela yetikiletwe kou generally kalango kulia ni kila mundu aplay part yake nondo mae makwiko kwena faine isu nenda na mina kweta ane faine nene kwa abiria maito nienda kumashwa kana ithie twe tayari na maikende na wasiwasi maibodi metoka yitu nitukwenswa kana mibango yonde ila necessary ni yekwa nikenda kuikende kwena kueneza wau maratu ni sito kwa maikende na wasiwasi na nondo namba ni sienda si display twe na still maikende na wea mona bandu batekwa atiwa metala tala ila yala nitwe mende no thasi woko na namba isu sienda si display to matatu ni sito nekenda we say there the respective circles leadership masio nemo satwa kuenshwa kana siendo sionde ni siati ondo sialete nda sili.
wingi ni wakulia atongo imangu atanio sia ene matatu kana sako kwikithika na thukumi onthe ni methi wana sanitizer na kuendea na uthama moko ovamwe na akuamo na ingi kuendekethia muno TV itesia utumia mbesa kana cashless uyonthe uyukaitina wa kwithiwa na witikilano kati wa muvea wa ukui na NTSA kana matatu isinengetwe uthasi wa ukua siusuitie ivala inakuwa kilungu cha 60 yulu wa yana chakua kila kingi wa leadership ya SACCOs serikali ni tukulilie tusisiondo tutona kwambia kuthi cashless we say there tuikosa mbesa physically nondo mukwatanga no mbesa no mwe utwekana kana no enda ando eneza maradhi ama COVID-19 ko ni kulia leadership ya SACCOs meka lende ma identify and wala matona service providers matona manenga platform ya kosa mbesa through the cashless way na still dwienda yanate this ya ilato meta contact tracing kwe providers service providers mena solutions isi amount tasu na keune ketonga kwa respective SACCOs ma identify service providers asu nondo silikale ne tukulile we saida network lakini ando meso bia nondo anaka gwando la mailete kwa corona ndina adela ndina duika ando magwa matini ane kana megege mask ila kebo ando meso bia na mayeke ya mask ando maiku ando mailete ando silikale ya isia yeru ina maondo wangu maingi lakini mwe kuna sanitizer ona kutuika ni uvucho kwa mateleva omwe na ene matatu na thukumi alama thukuma matatu ni nimekuelesekana ene nthi omwe na ene matatu ni mailite kwatia mia ila jikitu ni muvea wa uiti utheu na wima wa mwi nikenda kwikithekana vaina sio kwa valava na umiwe Daniel Mwongela Mutongwe TV wa kiwanzani cha ukuicha Mbasi kauntini ya Masako ni muveana ndaya mwenda musese nondo seisia Mauvoo kioko ni muthanyani wa umuthi vone vuta vika muthia wa Mauvoo lakini kilungu cha muka kina thela tina vindete ya sanengo komana na mundu ile na nikenda tutavimo thangu ni vechao ni kwete thangu ya The Daily Nation ile kwa se how Ruto man was kicked out at night ningu utavia kiuki maanisha chao kwa kikamba na yenene ilua chao na kile na nukwete thangu ya The Standard tukomane itina vindete yasa Inu ni Mutongoi TV. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umali ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongoi TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia weyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovivwe.
saingi utonya itha uvetetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuovwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma taoni wa Kitui. Nziani ya kuma Kitui kuthi Mutitu sokoni wa Nzambani. Ivia ye ingedhanisye na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary. Ivia ye yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atali yengi kuma ngaliko sionde siandi. Ni yakiwe ngasi ya chuma ila itede yasia alamoka kuyona kulisa yuluayo. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ke kwe siana sito na ila ke inya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwesethi ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwata skiza tuni ya tupendwe ndeto tuma SMS wandikite skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongo TV.
ni muvena ndaya monda musese ndo kwenda na usese kilungu cha mukava mutongo TV ngwatani ya mukamba nituma kusoma Mauvoo ni kusise kila kimathanguni nikendo mane mondo alama ende na kwiki kava Kenya wa mana mondo alama nengetwe uito na ndi nyene kwete thangu ya The Daily Nation nitawa Steven Mwema na kwa musese ani kwatia wa mkanisa nitawale na mwende omutinda mbutenya no omunde ngwete thangu ya The Standard na tuisisia udiu ni wa ithangu ya The Standard nitokona Mauvoo mekwasia Here Comes Kenya Most Expensive Poll kana akura ile kenda siku no mwaka ukite nisio sikenda kana nisio ikatumia mbesa ila mbinge kwa history na indi wasisia ba uno kona wani we tokona kana IBC ikwatiwa kana mubyosuwa unyubani na mebaka ikwatiwa kutumia billion miongwena nemwe ndikana withie kura kana nisia kunwa undo bailite ongi nitukona atunengetwe alame kwithwa mayiti ya kibila cyusumbi mekwatiwa kutumia kwa campaign siona kila chonde makenda mayika mekwatiwa kutumia billion 4.4 na indi ilengi alangi twase maseneta magavana mekwatiwa kutumia 17.7 billion na indi kwa county sila sivasa kana county ila sithwa sistema lelo matono bikika kwa raisi Turkana mekwatiwa kutumia million yana imwe miongwele na itatu oingi twisisia udiuni waitha Mauvoo asungu thangi unengelelia mokoli kumethangu ni yakana ya katano ya thandatu na ya monza oingi twisisia udiuni waitha ngu yitu kuona mbai ile kwithwa niyo kana ile na twikithiwe mbai ya miongwena na itano ndini wa nditu alame kwitwa Shona na indi Shona community na indi Mauvoo asungu thangi unengelelia momethangu ni 14 na 15 oingi twisisia udiuni waitha ngu yitu kuona Mauvoo manengetwe wito maulamu kuni wa biasala wataki unethiwe adipoti wakana tungwa nthi yakwo pate kueleka kana batenzi yasi ya kueleka uno ndethiwe atungwa na indi Mauvoo asungu thangi unengelelia mo meithanguni ya kenda ya The Standard na ndi munda museisia ondo ni naotavine kwete thangu ya The Daily Nation na ngewele nengeto wito ni how Ruto man was kicked out at night kana ndi mutandithio no kwitwa Haron Aidin ulo kutika na ndi kana na wete tundino wa kilengesi cha munini wa Musumbi Dr. William Ruto kuthi ya Uganda ilona twikana kananda na mwanya wa Musumbi na trip ya kansoliwa kana weseda inde ya byowetheka na indi ulo kutwika na kana ena kampuni sike bothokanisi Kenya ila serikali itasisi ko Mauvoo asune ngunengelele meithanguni ya kana ya The Daily Nation na indi ngwabe ngewe mwe kuendesha ya mwitu kana madamu kwetwa Aida Muturia ulo kutwika na indi kana aimutangasi na emutangasi indi kwa tangu mambingi na siya sia motwa na yalikilela maundu mathuku mpaka weseda indi ni wabika bandu ambe ya kwela umunge wesu ithanguni ye 11 ninge wayende yendene wa kilungu cha kana wa mienda no ende wime soma ndene thangu ya The Daily Nation pengewe kwa se MPs probe schools charging illegal fees indi kana pe my head teacher na ma principal makwache kwetha mayebithia ase imbesa mbinge itesikie ukeseda ende pe account ila ya ase kweba fees wasiana na ende pe ingime kwa matume kwa M-Pesa kana account ningi school sivingwa ko ende ambunge kana lama soba semeyo ni mapange kuthimbungeni mekalele kindu kindi nikenda masisi ende mbesa ino ni sia chao na sithi yetu sia ki nikenda ende wisethia ni maseo banya mondongale su ya kisomo no kwithengewe no ngi yapa election spending indi kana mbesa ila siotumeka nondo au ukuni na ukunithia wa kura mwaini wa nyanya mwaka ni usitu nitwangilile mengwale na ile nele ningewa kwikalela twanengwa ni ile na ko itwikana yenda mbesa mbingi kwesethe ende ukuni wa kura wikunwange wesu thanguni ya thanthatu kufika mwanza The Daily Nation penge wengi bai kwa Kalonzo sets his sight on presidency kana ni ulawe munini wa Musumbi Dr. Steven Kalonzo Musyoka na ndongo ya chama cha Wiper indi Kalonzo Musyoka ni withiwe asobia na mutumita SKM Command Center indi kana bala peketha campaign yake sisobe bwana nuna launch manifesto yake ninguota bia anaisi kila ni chao na ni chao kila kwetha yeka mu Kenya amina kusakuwa no kona indi pisa wa Kalonzo Musalia Mudavadi wa ANC kano executive director George Wanaina na indi Chris wa Malwa mbunge wa Kiminini kana indi Kiminini MP mondo asu ngewisuni sinengetwe uito munondi ni wa thanguni ya The Daily Nation
tuisisia ithanguni ya katatu ya The Standard tukwithia Mauvoo makonete Emmanuel Kuril ulone thiwe asinda gold ndini wa 800 meters nikuya Tokyo nikuya Japan Tokyo na indi nitukona kana sukulu kana mentors pala unethi wa ayika kana ayiki ya mazoezi make na mamente yawa nimethiwe atarambiti mathu kana kusemba kwake mamunenga vinya na wethi yani mamuchite muno na mamu ya athi no kusinda na indi nitukonwe kana sukulu isu nimethitwe mai celebrate kana maitania we kusinda kwake kusinda kwa gold isu nethiwe asinda na indi Mauvoo suko likunu methi thanguni ya katatu ya The Standard twisonga na mbendeno thangwa ya The Daily Nation penge wailani nonenga ya mutandithia uno ukuitwa Haron Aiden ulo kutuikana kanano na wete ndeni wa kilengesi cha musumbe kana munini wa musumbe Dr. William Ruto kwenda kutembea ndia Uganda indi wala wanatuikana ndanena ndani munenge mwiyao ni musumbe Uhuru Kenyatta wala kutuikana ndi kana munini wa musumbe wonde ailitonengwa mwanya ni musumbe la wipo aithindisia nzanondo kendo kekeka musumbi no idha wambe kuweta na Kalonzo na isio na kela wa munini wa musumbi wala wa tene Mwai Kibaki onake enda kumanza ni wetasia mwanya na indi Mauvoo asuni botuika na indi kana mundu no kuitwa Haron Aiden etuika na indi kana pe kampuni sike bodokana kuweta kana ena sio wa Kenya na ni mystery kana wende uketha imwisi kana yenesa ni serikali wande ya Kenya ndi balabo tuiki kana no nakwatitwe ni anti-terrorism ayoneka ta umwe katewa ende mazangili lasida bangithia usangili na ende kumabu no natwe JKAA kana Jomo Kenyatta International Airport utukune kana kiokone cha kwamukia hiyo 4am saa 10 sia airway yo na ende ekiwa ndekene nikenda wese ende ni wasio kataki nikenda ende wese ni wevetanga ba Kenya na munini wa musumbe Dr. William Ruto hiyo nuna isi kana nuna apologize kana nuna isi wekio kwa on behalf of serikali kana nondo wa serikali eche wekio kwa uno kutwike ne mutandithia nondo wa kudipotiwa kana kopetangwa ba Kenya na ende nake Kaluki Wangilo governor wa county ya Kitui akulende kwa serikali sia na tatona kuite wekio hata nawe endeni wa serikali na maondwano ni maondo unakwatitwe kana ni mutandithio na nakwatitwe ni movia wa kukitana na usangiliko no mukonia muno Kaluki Wangilo no nania maondo kumanisha ende kana munini wa musumbi ndailete kwethia ana umisie ngewaisu ithanguni ya kana wa mienda ya The Daily Nation ithanguni ya The Standard ngewesu twendetwa ningelelwa ni mundu mwema numithia ithanguni ya kenda twisisia ithanguni ya katano ya The Standard tukwithia Mauvoo makonetie andu ala mekwitwatia kwithwa mayiti ya kibila kana kwithwa mayiti ya kura mwaka ni ukite wa 2024 nibo niwe ukanyo wakana akenda no kwenda kwithwa uyiti ya kura ni wailite ku resign kenda civil servant kana kenda andikitwe serikali ni wailite ku resign miei 5 tutavikite kurane ndikana withie ni wane wa mwanya wa kwitia kibila kiu na indi kwemanwa na kiu ndukwithwa wine wa mwanya ndikana withie ni wetia kibila na indi Mauvoo asu ni thanguni ya katano ya The Standard ithanguni ya katano ya The Daily Nation penge wa ilangu kuya Kalonzo waende na kuyumba ni sekweti kivila kinene va Kenya cha usumbi na indi abingu ye SKM Command Center kana indi Stephen Kalonzo Musyoka Command Center pala campaign sike sike dasi wangi wana wala kumilia manifesto yake na thina wa manifesto yake sendo moila uwetete ni economic recovery and development indi kana kukilia ukwati wa ya Kenya the green goal kana agriculture uimi wasi ndosia tene na uimi wasi ndosia OU ni mwaka wa manifesto ya Stephen Kalonzo Musyoka zero tolerance on corruption kana kukitana na ulusa ni ando alama yetembezea serikali na kusia nuli kana musumbi Uhuru Kenyatta ne wasiti kana shilingi billion ile nisia kila Kenya kila muthenya va Kenya kumana na ulusa ni kauni kendo kimwe Kalonzo Musyoka wasiti kana no kusia wese mbeza si kwa va Kenya na ile ingine sustainable debt management and kumanisha kana no kuikithia kana mbesa sina kwa muno nulikana kana enenthi na ndongo imosi yake uteti nisithite sikaya muno kana nthi ya Kenya ni thito ikoba muno kuma nthi cia nza kuma China kuma Switzerland kuma USA kuma nthi cia kibathukanio kuma Japan ukesetha ni kukova muno na
kutuma ndeni itu ila tutaitu ne nthisi anza inge ba monongo ukalonzo asia atuka muzumbe no gwikithia twivoya mbesa nini ila sio boya ne siku da situmeka ondo selete kindu chake cha mwiso kila ukuasia ukwitha aishughulikia na youth and women empowerment kana ndi kukilia amuika na mama kumanenga vinda wese amuika na makwata mawia na ende mama ni makwata vinasu na maondo amwe ala Steven Kalonzo Musyoka kwa ukuasia ende ukwitha aishughulikia amina kunyubwata musumbe tuisisia ithanguni ya nyanya ya The Standard tukwithia Mauvoo makonetie sewerage kana abandu baulika kiko abalawe ikwithwa ikodhe kana ikwenda kwa ya 7.5 billion na indi ene makisio chuni Korando ni Kisumu County nimethitwa mailea na indi manethiwe maikua matu na wethi ya mairayoti maileana na yo kwa bau nimekwasia kana akisio chu chenda kiyoswa ndo alama tuitebu kana ndo alama kalitebu nimekwenda mai displace wa na nimbe wa family kana nimbe wa misingidi umwele kwithwa ya betangwa na indi ni kipalamenda kikwenda kwa ni kisio cha eka miongo monza na inya na indi nimeweta kana no methi wengi kisio kiu mekwiwa kikwa kwa sewerage Jesu nimethiwe maitila manenga Kodiaga Prison manenga Kemri Research Center masyoka ingi manenga Rainbow Research Center na indi ona mainengana kana matwila na kisio kiu undu makompensate ya wa indo ayikindu with ya district forward with ya kiona maweku na indi ni moteta mayazi kana maikwenda andu mo kana andu alama tuitebu with ni ma displace wana maiba andu mathi kuni kubetanga clan kiuba uno yithi ya baina bandu mekala na indi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya nyanya ya The Standard ithanguni ya thandatu ya The Daily Nation 2022 polls come at a heavy price ende kana nyuvani munene wangilile mongole na ile ukite uyenda mbesa mbingi no kwethia ibisa ya Wafula Chebukati ulane mwane kivela wanzama ya mevakana nyuvani IEBC asiti ati IEBC ni sulete silingi bilion 14.5 muonzo isu ni mbesa ila itena sio sia kwenda sio nyuvani munene wa mwako sitwendete na nondo nyuvani usuwithiwa uyenda silingi bilion 4.5 isu ni sembe siketha uyendeka sia kubangithia mundu meke bathukanio kuiba na pena mutumita mass registration ende kana kuandikithia andu kila salama andikitha sia andu asio ndela maenda masomethechi andu yulua ukuni wa kura ni metha maenda mbesa kwa wende mbesa isu ni sio kwetha situmeka asite kana treasury kana kinando kinengete muvea uno kana nzameno ya IBC silingi bilion 2.3 isu ni sembe sile nengetwe kina ni kinando ndene kinando kinengete IEBC na ende yasia mbese isu sia leo nenganwa nipo maanisha ende kana andu alame kuandikithia andu kuna kura maile to kuandikithia kwa methana 3 lakini dhambe sisi nenganwa nimekuola itu ike methana 15 ya kuandikithia andu aya ndipo tu kana mwaka unduwanini modelu wa 2017 andu 19.6 million kana million 19 katono thandatu mama yandikithitie takuni makura na univanini unotwendete nimekwatia kana nebatona kuongeleka kuni makura milioni 9 na indi kuongeleka akuni ama makura ni lazima maandikithwe na maandikithwe lama maandikithwe metha maenda mbesa na mundu wangi kibalukanyo kwa hiyo nicho indi IBC kwa sendena mbesa mbeanu sia ukuna kura mwaka na wangili miongole na ili lakini bado tondu nina utavyendhini wa Mauvoo kana Chebukati aisi unyuvani wende ya ondu vangithitwe ni katiba ithanguni ye 12 ya The Standard itukwithia Mauvoo makonetie matatu na otondo titunange nengelelwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo ni mwema matatu nisikuoneka siambiye ukua ingi ondo sina akuata tene kana ondo sia akuata tene kute mwinyo wa corona na indi kuona nikukuoneka main stage kana imwe kati wa main stages ila sindini wa musimunene wa ilobi Takencom na Railways andu nimekuoneka manyang'ania ngali na mailika kana maikuwa meset meusie undu patati yetwe ulamwanya wa ilitenda utitwe na indi ona kungeni kukwithiwa kiwo kila kiyetwe cha uthamba moko pate mundu ukwatanite na chona pate mundu uthamba moko ona thamo ganzila se uthima temperature kana uvyupu wa mundu ala metho anacio mbingi cia cio cio thukuma na maikwithwa mayosa temperature kana kusisia andu uvyupu wa mwe ukite na indi
nitu ukulwe ni kana withie kana kila ndona kututia musieisia ni kana wote na wo na bandu wendete kwa anytime kana ibinda yonthe ukwithia wendete bandu ni wailite kwika kila chailite ukethia ni wathamba moko ni wa sanitize na iwe kala wikite mask na iwe kala mitomwe basa na munyanyo ni kana withie nitwa ukita undu bailite na itwa utwa basa na itu ni kana ukethia ni twa isonga nambe tandi na ndi mwa suko likuni dangu ni 12 ya The Standard. Ni uona indi dhanguni ya 12 ya The Daily Nation penge wai kwendekala neste su ya lena lakini kibathukanio petuikana kana matakitali ala momitenthisi anzani maende na kwibetanga va Kenya kumana no wo wa corona pe matakitali amome yumete kumande ya Canada kumande ya US kumande kibathukanio kwa kuitando va Kenya na kuma ila munyi wa corona vikie va Kenya nimebetangie anipo tuikana kana pe hospitali mweta Tonoi Hospital ila ibomet AC Kijabe Hospital Ampath Breast Clinic na indi hospitali ingi mbingesia na matakitali mwa umetendesi anza na indi nipo tuiki kana matakitali asuma ingilio mwe ne 19 na uyumatia lete maana dhanza tu miongo 5 na imwe matakitali alama umete USA kana United States of America maima na 3 miongo 5 na nyanya na uyumatia lete ya na imwe miongo 1 na dhanza tu kumela wa corona vikie vake nyende ni maole kile masio kako na ndi nipo tukana kana ndi ya America yandikithiti andu milioni miongo 3 na dhanza tu alama amini kwa tuno wa corona kuma woka yulu anthi na indi wesethe nimeta matakitali alama ome kundu kwikibathukanio na alama ritaite nekanende wesethe ya ni mamate these kugita na usua corona na indi muna museisia na navo votu vikamuthia wa ukunikili wa mathangu wina kwa lena mwende wa mutinda na kwa nita wa Steven Mwamakilungu kiki na dhalacha amuka indi nengo koma na Pastor John Waita nekenda tunenene maundu ma misina muthanyana omonthe tuyekona kilungu kisio muno wetuma tumani wako mukubi kwisela ile itatu gukenda ye mwitano ile itatu kenda ye mwitano na indi tu live then wa Facebook na indi YouTube bado tu live ni Mutongo TV official Instagram ni Mutongo _TV na kwa wetuma tumani wako kwisela ile itatu gukenda ye mwitano ningo usongia kethawe ne kulyo ukwenda kulyo indi ningo ithangi songia kulyo akutukomane itina vindeta yasa inu ni Mutongo TV. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yimwe akamba twena kesesa ikyo kufikia bonde bala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie mawo matena nzika matema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ
nemo bea ekai mudete na neseovo wa mathina makwata asiana nini katika toa mwa ndatu na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwitha mwili utana liwanite na ndini wachana situ ila iko masitali 3 ilo wayana sida na thina wa maliu na withi asiana isi na mathina wa maliu no sio muno sida wana Mauvoo ala mabinie muno na no sio muno itiawa nithaiwo na twanena malnutrition withi atwenena maundu ele muno jambe ni kwitha utena liu onomwe ila tumita marasmus akana kana marasmus ketha okeka mosu waija ngambu ketha baingwa nama waija ituo ketha baingwa nama waija gekondo ida nikipodho no kana nikisagete ile pasia ketha kata kwata liu kuyanete ko ketha takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kwen kutuma mwe odokuma na utembolo ndi kweta kwa shako nao weta we nigweta kana kata kwata wala tu weta protein kwa kanya na nondo akata na protein wa kanya etu mataka me yako ida wana dena okela yetu anda kwekela nde kigunde no amekiwa na kigo kiuma dena amekiwa kiri kana mane na mwana timba bade now nde me atatu maita nundu tunenga sana situ kana tumeta winning kweta pre winning sana situ nesa winning kana liwala tunenga sana wala kwetha we balance kana we anene we na carbohydrate kana liwa oneka na mwe oneka mwe bina we anite we na protein ya anite we na mauta me anite ila tuseta macronutrient ndio maana kwesla sendo ntaskum kama tunda si anite na ndi either tutona neka mwana liu we na kila kindu sionde ni wo ile we there tuna dena wa kwatana twana tukwara wa deno tuweta malnutrition na kama ino kwa dena malnutrition then we wako with the na vina onomwe wako kitana na muwa wo twekolia kila mundu aise kwa musi ni chao kevo mundu kaisa nesa with the avo the ndo iwani kelicha kitwa kunenga source ya carbohydrate kana liwa kwa vina a protein with the wambo so kana matumbe matunda mede amoko na mauta mede ameko ikana ndio ile twana tutu twana ngaliu ola we anita ni kana tutwana kwata ne kwetha mwe wo twana kwa na wina vina na kwesi ya kukwata to wal toto ini na kwa twana fitu tulatu kwa wa ne dena walu na kimu keta dena walu ni sivyo ila sia na kwa maliu matatona ya kila ndo na kwa sia ni kana kana ni mundu aliwa ndo na to wewe ni mundu muima ndo na kwa ni mundu nikana kaini mradi nikata na komedia ndo kana kaini kaisota nuka kwa hiyo as long as ni leo weza na ndo ima kana kaile kwa ya atuwe sana tuweka kutokea sana matoke na malu tunenge sana kila kintu chonde tunenge boso tunenge nama tunenge na tuwekanga tiko da uja tumanenge matunda nikanata na fitu fulani nesa with the no tuweta malnutrition ni waleka na tole siana ila cheko kadeni wa ward situ sina the no malnutrition na nondo tramina kwa the no tukola siana ila ingese to the atu asia nondo wa Mauvoo alangi nondo malnutrition ijo kitu mikenene kitu mama kwa rema the nange na kana kufikia kwacha tai wako Shilling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40. Hizo ni kilomita ambazo watoto wa hapa wanatembea ili wapate maji. Shida ya maji ni kubwa kwa sababu area hii ya Mosiro location iko na mto moja tu inaitwa Ngarengiro, na hiyo mto moja ni mbali. Leo tumeana Mwangasa. Leo kwa hisani ya Lotto Foundation tumekuja hapa ndani ya Embaraba
primary school. Yes. Ulimi nataka kutereza ifike kwa Embara lakini ni Embara primary school, na hawa watoto watakuwa wanapokea tangi za maji angalau wakati ambapo kuna nyesha, wanachota maji. Yote ni kwa hisani ya Lotto Foundation, ambao tunasema kwamba Lotto Foundation, changing lives. Inu ni Mutongoi TV. Mwendo musaisi ni kuatia kioko cha kuchende kwitha kicha kwa ila na cha kuendesha vani Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni kilungu cha amuka kiendeye na muthanyani wa mundi ni na mutaalamu ni na mutai Joseph Pastor Joseph waita ulato kwitha tunene responsibility kana wia wasiana nthini wa musini kenda wisitha misitu ni tuende na umeilia kou umundi ni ngwethangeso matumani wako mukuvi kwisila ile itatu kenda mwitano kwisila ile itatu kenda mwitano endi ukulie pasta ukulela wina yo kanatha wina kendo kwa ndo changia kipindi kitu muthanyani wa umundi utume kwisila ile itatu kenda mwitano ingi ni ngwethangioza simu yaku muthanyani wa umundi kwa ivinda ya kuoza simu ya vika namba wetha wena yaku kione ni ngwetha njosa simu yaku muthanyani wa umundi nikenda wisitha netwane anania nendo umundi tunenania nikenda ende wisitha netwa kamisi itunesa na ende no wambi na kucomment ndeni wa Mutongoi TV tui live ndeni wa Facebook page itu ya Mutongoi TV tui live kwa enda wakishende ni watia comment ya kupu na ende ndeni wa Facebook page ya kwa ita wa Steven Mwema Kenya enda indi unukwithia ni postite puna pastor muthanyani wa umundi ni okulitie kule umundi ni okulitie papikia waba ukethia kana ni kauma musei papikia waba ukethia kana ni kauma musei isunyo ikulela ngukulitie enda ndeni wa Facebook page ya kwa ita wa Steven Mwema Kenya no kuona bundi nikenda wisethia ni wa comment ni twanena nia indi nikenda wisethia ni twa sungiana na maundu ni metha mema ilu wasembathi ni wa Mutongoi TV no kwetha bado nikite posta bune kulitie kule yuwe kia comment ya kubu bado indi ni ngumiona na indi nita wa Steven Mwema Kalivu tuambie kipindi kitu cha muthanyani wa umundi. Pastor, yes, wati ndata ndo nese wa mukire kana ndo nese wa mukate ndai ai na mukate in fact sister most times isimbe there ni wa work ai sister sio tu na hiyo sister na nese sasa sio kama muthana wa mbizia sister 00 gwe muthana wa mbia ila uga munda banga amukie tene etha ya musele sister na ni gotu twa hiyo ando maile metha maile but ona mukliso webundisia kwetela muthana no athibasa ni thanetele muthana okay ni nene na muthanozu ngenda nikiatwa nyene tawa John Waita not Joseph ne wasia wea musese wito yes Joseph John esi mazetu ama JJ na ugana nenge Joseph timu ndo John Pastor John Waita nyine museo ne muima na maundu mande yonesa ndo masio musese wakwa na pia Steve na family nonseo tinegwa wai ndiko na tamande nayo baka nesi newe mundu asindeno ndetei no watete then ando but netegemea ando ni utegemea but your family behavior ikala ondo wilio ndisa ida na family ina ngai otena ngai nesa ndisa ida na kindu kisio unless we mwene we na room ya ikindu kisio ina wetie bana ndo tungilela ona Sara kutheka kwake ela we iwe nonkosia azomie kuma bala pe mume o ambio theka aya wa molaika no yokwebu muka unokosia Biblia sia akuma ne anthe na theka wetheka nondu wa ndona ata kindu kitonyo so mukaona mume kwa kindu kino kutheka wa akialika wa theka so umundu no we set ya precedence kana platform ya kila wenda otherwise ni musio ni muima na ndi mwendo musese ni kilungu cha amukava Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba umundi twinenia maundu ma siana nthino wa misi itu ni kwite wambe otumatumani waku mukuvi kwisila ile itatu kenda mwitano ketha wene kuli okwenda kulia na ketha no kwenda nonena na pastor latu na kimuthanyani wa mundi John Waita na kwende no sembe nthino wa Facebook page itu Mutongoi TV tu live ukatia comment ya kubuni kenende wese thanetwa nena nia wasembe nthino wa Facebook page ya kweta Steven Mwema Kenya
akisha ni wa share post isneke ndende wisethia ta family nitona ithio nthena indi ntwetha tutongo changia ni ukulite babika waba ukesethia mwana ni wabikia na kuma musei na ndo sisia undu wa CTN ni tutambeto likombete pipeline ya Mbakasi twitio nditwisawa tavia ya kuma musei yuma na undu mwana weyetwe wethwa musei ekala ayuma na onake esa kumwa usu ni mwendi mrefu la wambia asisi kuma pipeline ni ikula kilunja agineta anumbete nye otani mwana woni wa kwa nona sisiana mbingi ni kwewa kilekelesyo na Anastasia Mutei ni ova migwani mwingi utomani wakuwa Mweso Joseph Kimeu Masinzi umbete kuma musei ni laana isu ni laana hata wanikosea aje I can't dare to abuse them. Remember what the Bible say about our parents. Indi isu ni kwesela Mutongo TV wasembandhi ni wa Facebook page ya kwa indi nini kitaposti buni na pastor indi ningwitha ngisoma utumani waku mukuvelo ikitabuna kwa mundi no kwitha indi wiku na simoni kenda indi wisethia netwa nena imwe umbite ati umbite Junior Antos umbite kitengela mitambo yesawa ngethese Pastor John mwana alikana na itindo nthuku ni wo wambe ya uvuthia asiai na kuona mate vata na ayesa kuma musei ni Junior Antos kitengela ye to obubaini yes ni kwewa nai kana ni chao mwana kuma musei mwana auma musei nundu itumi mbingi na kitumi chambe ni kila wethiire ukethia kwenyu andu manena kikamba ni kwati mwana uzu ya naezi kikamba wethia manena Kiswahili wethia anena Kiswahili pe kana ka my sister munini umpatie mokio ukikala nakwa ko kamba na umete area cia coast na nuka kanini oka kana kanenwa kikamba kayesi kamba kanena Kiswahili kanena kila cha pwani ibeti ndukane na thia kondukane kanena kainenya kaimbia anko mwanta kazi nene ibeti ikangangauka aya okaimone nundu ikanini Kiswahili kila kesi ona maigu ya kiaziara ni kuitha kianie kethia Kiswahili but all of a sudden mwaka wa thela wa keli na iwe aka inena gikamba mwana ana kila wethia ethia si meumana ni chowosa that is one na ni kawaida maandiko masia David ndoka ukwa ni wonisi Solomon undu kwikawa First Chronicles 29 wa yetina David aunya nthembo ngili David ngili inde wasoma Second Kings kanobu kuendea Solomon ila wose ile ta musumbi nake aumize ngai nthembo ngili ni gwetha ni wethiie thea umacia nthembo chao ngili so mwana copyright kuma bala be musiai that is number 1 number 2 mwana ni umana nundu apia pressure friends ala winamo a copy character no no me transfer musi but kiukitha na bina mubande mbeunzeo mandiko masia kithima kimoyo kiumasia manzimeo kumwana aketha eiwe na kithima kiseo kisaunya kintu kithuku so mwana osu pia pressure ndetuma ndauma asiai ethani wa iwe nesa number 3 mwana auma musiai ni kwitha musiai usu ni wamwite kwikala maisha mathuku maisha mathuku pio maisha makwe monjali maisha ma ko dhulumu mwana ukaza kuthia mwana usu ndena thayo ndena room ndanengetwe nafasi musiai eka sindu cia ngulu akosa akeka ki ukoko kethia nomba yaku musiai anaomboie na ametwikithia nomba nguku agu mwema wa oseviete mbesa ukaka ibinde hiyo ndene kenda wete mwetu asabau ni kwatele na point ye kana tumia njose tumia usina ni tumia mwe oseviete tubesa ukaesa we kiaka room twele
woka kuma masako wathi kuma uma masako wathi musi ndwithela nomba ina nangiwe musiei so mwanda develop attitude ndogo amwezo ndesa uma musiei atese kana nundu wawo ciana niciuma musiei namba ya mweso nundu wa miele mithuku miele ya kinthi miele ya kumangana miele ya kwemokia ngai na uzio mwele ula we muno yu matukwa ninona atwana tumwe twoka kanisani ningola cia musiei wakana kaeva ethaiva ungamwia thiwike kina for example nona atwana tumwe twenzetwe ta mikola o twana tutena destiny kana ketha ke innocent kana ni very innocent onoka kasuka kaya cia wambika nai onoka kenza kaya cia wambika nai nona aci yamwe maibucha ciana kwitene na mai pingo ya mwango wa kuthuka mwana ucio no kakuma no wa umwe nundu umwete mieleni mithuku mwele ute wa ngai yes ni sawa ikani kenda tulike nthina onanania munda museisene kilungu cha amuka va mutongo TV ngwatano ya mukamba wena kwa Steven Mwema na indi Pastor John Waitatu nena nese responsibility asiana ndini wa misine kole itundina thela enda ndini wa mutandao wetu wa Facebook mutongo TV tia comment ya kubu ningwetha ngimesoma ndu myotumani mukuve kusela ili itatu kenda imwe itano na lilika na otumani usu wetu mamana baingwa kendo okwebethwa ketha atuma otumani kusela ili itatu kenda imwe itano wetuma otumani waku mana na ninguona engi pia sema ndini wa Facebook page ya kweta wa Steven Mwema Kenya no mbona buni kite post nina pastor na ende wa methe akuno comment na ningwetha ngesoma otumani waku mukuve mbite ni Docas from Namanga to logged ni muvyamo no hi director Mwema na pastor witu nyekila ngwona ni kana foundation ya mwana matters most musei ni waile kumanya mwana enda na una na kana kukosa ndo ile kusinda ndo ile kusaidi nake waile umanya ethia mwana akosia mundu muima usimtetee akiwa hapo na mzazi wakumbuke responsibilities zao kwa familia wazazi wengi wako busy na job ni Sylvia Mwekali kuma Nairobi ni muvyamo no Sylvia Mwekali ubete ni vathita ni mwingine maundu mokite nesa mitambo ni mutongo TV ni thukisi wa mwana mbite Julius Mbilo tumani wa kuwa muthia umbete kana kuvika na kuvuthia musei ila waema kuyanisia mavata makana kele tuke mavata maingi ni Evelyn kuma Machakos ni muvyamo no ende anonani na kukusela ili itatu kenda imwe itano pastor yes iwe nitie twinene obo wa responsibilities ya siana yes tubiketa basiana selete kwikata ndino amesi siana si responsibility la tunenete ela ni kwenyive siasei oza kwithia ni submissive ni si submissive ni si nyibetie ni si sone thia kwa one mam na be bandu ndapita one ngania pe bandu ndapita pe bana mo abukisie kitanda chethe we bibiliani inethe so mwe kana we bina mwingi ogera wile ke uchokanga inde okamana ni gwetha no abukisie no akose yethe mono ongene watani siethe amwethi usobya kasamakala ni patako na wombete ngwathima musiei mwana ni waile tomana kana ni waile tetha enyibete bala bethe akotabia kendo be submissive kila kingi mwana waile taonenge ndaiya ithe kana inya musiei wonde munenge ndaiya tiana mbingi ni lakete respect matukwa tene respect ya yolo kutene kwani tene kokweka wata tene wesa kwithia kana siana nese tumba muno pa yo aspect ya munju ndo munju no nzie mwe yako ya mwana yo matukwa asini makona asiana kana makona kwa nina nyonju kadhaa ona pipe ona ndata ya mazai niona yo pipe waki au kada pipe zinu wa onenga na display pe makosa mama mwe munju ange mama we ndeto ya ngai nange mama we no ukani mukali no sibe asia mama makiasia na imamena wakona kana ka uthate ai wikata kana kaithata kana ukona kakayana kaitheka no kete lewe ngima kae
paitwa na tutu ne ananga okesede wana kona wana muthino sini kola leu na kaithata ngambe kwasino kamenete ukaete nai mwana ni witha isi kosa na ni wisi ikosa undu yili na nzie moya kutabia mwana ikosa ni ndeto ya Ngai Biblia yaite kina na kina na kina nona iwe kiri na kwao nengo nenga punishment kana wasiokelela ingi ngaubwa so asiokelela akethia na pipe ona ndesa kukulia nundu wese no beteti no wana satani ndateta ndazi ayo wekiwa nai kwijwa ko nundu wese wabetisie ikoza ni yese so wona mwana ndaumena musi yoete mwana osu nai ndo amutabyo kweli kusu makosa yes na be undu tona kweko kesethia kana no katabyo kwande to iyo kanduka kuna nibatoneka kindu chambe mwana abitia itha wina ndeto utonokanya mwana ayo ndeto ya Ngai yes niwa sinoto andome kwa sinyethia ko kuma nasi ondangu na kana nguni oyo mwe no gwisethia yu pa umundu ayanga wata musie yosu besi ndumbingi ulakiete ombingi muno mwana ema bityo maingi nundu no mundu na mundu ema bityo mundu no bitasia mwana osu wana ekaikosa ndoka yeke boko basa ona musungwa easy spare the rod spoil the child na Biblia ni clear kuhusu kukanya mwana na munzio kwa umunzio ni part ya kwea na part ya mwenzio muno ona sibitale kana kazi au ngewezi nozi zikweli nika usiwe kuona maiwe Jose wakati Steve ona Jose ni wakati ngewezi okay akwetha esiwe mwana asiawa sibitali kindu chambe saini kana mwana uzuye sawa no aya kuya ne party ya kana wendenesa nondo ndino ndete ambe ya ndete mwana uzuye aya kona nyakana ndila woka kuya ti wrong besi yo aina mbinge muno ni expression ya feeling fulani but generally ni maanisha ati mwana no aya kwa uwe etha ndete gwa nundu we mwana ukaya munzi ndo kekala basa nako no kunawa for the correction of life life no nginaweza with ya pe correction kidumi gela to with that to awya umaki wa mwalimu in guess kana no betetie awgeka correction kwa u musiai ai moko na mwana etha ndabitie muno ni wailete ya mwana na munzi pe mundu ni we asiati pe bandu pe ka age kana katambete kwa na muno utonoka kuna kakatelema you discipline una kutumia munzi twali tokwambila kana kabikata ba mwana etha muima thini yake etha developed muno ndoko siawa na mwana ndabikia 4 years 5 years etha almost fully developed fully ni wisi ona yake kosa ona aketa kindu mwana uzi wana auzizia yetele hukumu nundu ni wisi ni wabitia kwa u kuma age ila nini mwana wekesa kwithia nukutambwa uninya na unive ni waile tokana we nona wazizia kana nai kayambisia ya keya niki nundu kena feelings ni kesi either beke ndu kithuku ke bandu kwa mwana ni waile tokana nona atu anatolekela la wekesa kwithia kakasumbwa andu kathiukite iwe kabunanganie keyekise soma soti none bandu bate basoma soti uzuni mwele muthuku muno pyu wa lack of respect na ito yoto kuna kabika miaka yanata kuma miaka 3 mwana uzi nwesi the truth ona eka miaka 3 Steve ona 2 years ona kana ke utambia kana kambisia utambia kutembea na bana mesa no kethie simu bana kaba lucha kuna utwala ona kaiya ka methie nge kaime balucha ngai etha ayite kana ta future ya uni uzi ni one wandu na one no lunga wa na one ulunga wa kwitene
muti ukonza wa mwe wona weka wambezia omanga omao imwe iko ukuma kambizia otabia wona kambizia kutembe ona kindu ni kana gwikesi na ikesi kine makosa na kiti makosa but katabwa wakaeka wakia o mami pole meangusha simu o daddy uzinde zote ikainyako ina ndio zote ikayako is a big mistake as you make anani tumenene katika role ya parents very big mistake mwana uzinde zote ikainyamo ono kamwea umunengete sililake kunia yimwe kila mwe ndio zote ikainyako miaka nikolea mbenene okay kwa mwana ni waile to correctwa generally by all means especially kwa kipoko pe mundu niwe yase ena kana lakini we etha school bando isomethia kayo ni soso wake ni soso wako kana inya usiosiaite sindo isi tasi vina wetu lakini ke ni soso wake na use akila si yake kondo aka kuna soso wake aikiana kokose munzio kakuna inyake nonda letoka kuna akakulia kuna ko woko ya na wese ndende kwenda aikuna kana onake no kumwe noto no mukuna akuna kana mundu amuthembosu ethana thina mo no to nyomwe yu mundu amuthembosu mama tosu ena thina munene nondu kindu chambe aete thina we bakubi na thina wambe ni ususu susu nde sosi ya mwana we anu ni wabitiwe clever isi ni wabitie mama tosu ni wailete kuikia ngai akwata okwati ekale mwana wake uza kwithia ndeko ya wane susu nondu aima kwiko no kwanange wake siao na akathina nondu usiusu akoka ebetange kuithi wasua nona ngena no mukui na akatia ni wa mwana usu na baibandoka mupia na bayondokeka no waile totabia susu ate umubitha one mwana wakwa na mwana wakwa na ile tomwe ya ndo wambie kana ndo waiye muse wakwa kwa nenge space na nzie mwe ya otabia susu kilaisi ni kwa sa mwana u wekala inake kauke laisi puno ndo monenga discipline ila accorded yes na no ila to discipline sana kwa munziwe to little discipline kapika miaka yana tika pika ba mwana nda kwa pewa ndo we saivi ya mundu ni muima no make right decision lakini kwa yangu we saivi ya nda making decision nenge woka ngona mama omwe ambiye nziani ambia yi pastor yi ndiye nda ukona amkulia kwa kwicha ambia ndiye ndai unene na mwana ila yakwa yi tio yisi amkulia nuzi mwana eli wana inyanda yete mwana madha bena wia wite wa mwana pe itilavu ye bantu lakini we mose we na character nze we wala mwana ke wakwa okay lakini you still we there akwita kana nyagu ile mwana yakwa yitha amutongo yule mwana yete nuka yule mwana yete responsible so mama ambia ile mwana yakwa ndo nene nayo namkulia yipa ambia jila yambe ile ku namkulia ola mutumia ambia uziko mutumia kote mwana na yumu mama usu ambia nendo yunene nake oka ongo nangia saa 5 saa 6 tuku ndambe dia leu na emae kimanga mumbezi yako mabia na mwa ozindio nena nake dio nena nake nondo waiye nai anongwa ndoketha angwa weki yange mene angwa ndoketha mwana tozu wailete umaluka na pipe ile ikwata netu ando kato memwe akatumba tumba nesa ama mekana winya na ina no wekanga maso na kutwa kugiathe ndesa kukona na aka ukona USU take a case no ya mwe manyuza yume ko uzuye kalila wande na koyoso on by atwasi yake musi na mwe ayo ni separation manozi ya wa yukuma mundu mabakwa inyaku they abaye theo kala UAI ka ke na ndo mamusi nondo imundu tosu ni thina ethanda nene kana ke ni musi wake uzi ni problem ikwenda community ona Mswahili aizi asiyefunzwa na mamae uvunzwa na ulimwengu yafunza waone dunia
kwa mundu tozu ni waile tokuna munzi mwana ndeana wethie kosa wathi na nukie ba kwako ni wailete but kila ndo notabia musesi wakwa mwana amino bika teenager uzuni waonena anga nake muno apart from munzi teenager nondo uzuni mundu tono decide ku change apart from uko na munzi ni kimwana kiteenager ke miaka I think 17 wandu nyako lokona munzi ndo kala waza na pipe ni ajali pipe but most times nina nana can change nondo ne mundu tono change mundu amino to youth that is ena miaka ena decision ena miaka over 18 and plus mundu zu no wambisi to independent kwa huo noko sa munzi either we careful ndugethe ndukuna kindu kito no correctewa bai mana kude munzi ubetange simu yeba kana kalamka kana mutungi yoba kana ubangole mesa kana ndio kama weyo nithi uthambise meiyo mundu zu no ukani na asiokele ngo sa munzi or just once ona mundu zu a change mundu atu amino to young adult uzinuma kwako maybe not one at Steve anyo Steve gatelema mono maybe you no tranite ne young no tranie mundu zu munzi no webetanga kwako nundu ena kwake ena life yake utona ku decide but you akasioka kwako nuisance ukazokuwa ni watu anie lakini oka kukunange we yonde ndake na yakoka kukwe andenda mbesa umunenge pocket money no aile toma no zino ziokie mwana na munzi utwe basa na mwana ibe ando moise there musino yani mundu munene mundu na nuendete mpaka kabika akatuka ena kana alafu ise there musino nota wena chuo bandu kese there out of nowhere mundu notumbie mundu su na ne mundu munene kese there na ne nwende kuwa museyu ndekuwa yenda kweko kuna mundu no ka kese there tasi nota bese ndusie kikina kwitina kese there alilikana kana sisi mwano ewo ane mundu munene no kumukuna yubu na baba tanya kweko au Steve na musesi wakwa ne bandu baile tokulongwa mwana pe pledge ubika onagu kona mundu imachua omwe na ameko etha wena siwa ugwanete maybe na muno ithana ladies maybe mundu lama siyemwe watolokile maybe alongeilwe musi aunga musi ula watu aitwe amino sia mwanozu onge ambea iwe sia mono na ebetanga musi ndo sia wa mono mundu ko isaidia so mume nake alikana na asia imake mume asia ewe iye mukae bange na ale akwe banga kwa umukae wewe makosa yumu kibeta kiuno kimese chwa mono chona mwana osu maybe ni mundu walile mwana akwebu au kola waindo akola girlfriend au kakolwa ne boyfriend and ndinde twana na kundo indo ekala ndwawana ndulongwa palawe na mwana onge ukua na sure mundu tozu no meto muno ndakona siana nai mono mundu onge ukau no so no mundu muka maybe watesiwe katika mutwano kana mundu wakwiye buya musumbwa muno pe mwana weta wa Jabes bibiliani inya musiye na wona amwita Jabes elawe anie wa yeye ngai but you kibeti kana mundume sio ndeno si apply maybe mundume watiwe muka na iya atwa mundume onge na atiwa iziana so akile as you know especially metu eona inyamo kwa huyu mundu sino develop chwa ni makosa mono ku transfer thina palabe mundu ngi kila mundu etha uniquely created ngai yaombie mundu kila mumwe ewa kitumi na bata fulani mundu maybe obothia kana umena no tona kwesa ukuna miaka yokete so ni wrong kwa musiai musiai welete ya mwana osu nduma nakana kila mundu wikika kwa kweto seo
and especially kwa alama simu yai. Yes. Mono. Nomba ya mwikio. Ayeti wayazi haru. Wayazi haru ende na mono. Maundu on the meka kwa kwetosio. Mono. Kwa alama mwesimu yai. Yi na nomba mwike nomya bana no na mimi upande. Nomba mwike yoyi. Iweta kamuswani kangi. Ni muzongi witha andu asia. Kayu nesa. Mono kwa nomba ya mwikio. Lakini no ni simindo. No, wezawa, wende nesa. Wezawa, mutezi ya kwa wanta, we basta umbuka, basta. Tuwabize kwa Biblia inasema. Hallelujah. Yue, nitukwendea. Yes. Mwendo museisi wende na sese kilungu cha amuka. Va Mutongo TV ngwatano ya mukamba nita wa Steven Mwema na Pastor John Waita. Na kuya indi no utukulie kulu yaku. Ni kuite sema dhina wa Facebook page ya kweta wa Steven Mwema Kenya ati utumani wa kubu nombona nina Pastor umbite ni va mwingi ni Eric Mutiso woni wa kwa nika na vesiana siedha kichongumu naturally ukethia asi ni makanisa avyo lakini mwana atuika kingendile na ndatavua akewa osuni Eric Mutiso wasio kambia insults of parents by children is a result of kwea mwana kitambalalio. Kitambalalio. Some parents fail to correct their children when they do wrong. They call them psychopathic names. They have spared the road, thus spoiling the child. Ninaona yiba wenda tuthikuo ya America. Lakini sawa ni movie no Christopher Malusi. Kambia Steve pesa uongea. In most cases we youth tukiomoka tunawaona wazazi ni kama hawakuchangia chochote maishani mwetu. Matusi ushuhudiwa wakati wazazi wanadai kukula matunda yao ilhali sisi hatuwajali kwa lolote lile. Nedan Kataa KE ni muviamu no ende na comment ende na kuikia comment kudhena Facebook page wa Steven Mwema Kenya ende ndhini wa Mutongo TV tuiputu live tuina Pastor ende na wiki ya comment ya kupuni ngwetha ngimepitia director ni ukulia kwa ndayo mbikie namba ya simu pa undhini wa screen nikenda ni mosesi olo kwenda ukuna simu wesetheni wa kuna ni wachangia mwana atona kuma musei abikaba na indi ketha unakulia kwenda ukulia Pastor ende kuna simu no kwetha ende tuinenania na kuko director kwa simu yambe no nenga nikenda ende wesethia musei sene twanena na ku indi kuna simu kusela namba ne sibukione kwa ku nikenda ende wesethia ketha unakulia kwenda ukulia kwa Pastor kana ketha no kwenda uchangia indi ni twetha tuinena na kunaenda kusisia undu wasite ndeni wa Facebook page to ya Mutongo TV ndeni wa Facebook page ya Mutongo TV umbite masako twendhine ne benu wa machava the river kaumana na moye kaumana na moyele wakana kumakeka nini yani kwewa na inana kavitia kateo kunwa kaisoea umbite ni Murasta Mzambia Junior ningwa ndotuma utumani wako mukuviko sila ile kusoma utumani wako mukuviko sila ile 3 kenda 5 ni kuiye utumani osune mana vainde vi utumani wako sila ile 3 kenda 5 ninguona na ni utumani otumamana vatende vi umbite Mutongo TV ni mutuku ndemi kuma mbio ni sponsor ngethesie mweni wito ni muvea kwa mautomenyu maseo ni mutuku ndemi kuma mbioni ni muvea no mutuku ukasio kambia hai mwema wina Pastor Mwamukanesa ni Faith Makweni nyene na thina undu wa kivisi my bro kikolele 7 na kivuthia kwa on the tusianiwe na inya kumutetia tika ata isune kulio okay director wakwata simu no ndavya. Hello? Okay. Wakuna simu akisha ni wola wase wa TV ya kumondo mosese ni kanda wese dhane tuwe na kuwekia wase mwingi tuweza tutona kuwe na tafadhali nini sino kwenda kwethukisia lakini no kusosema then wa Facebook na YouTube kwethukisia baadaye kita kwetha kita kuiona peke yake wa kuna simu akisha ni wala wase wa TV ya kunika naende wisethia ni twewe na nende na utumani wako na tele simu ya kumbite usu pastor asia akolele 7 anakivuthia muno no whether uisongea hi director hello
Tunena nao. Tunena na damani. Kuma ba? Kuma saku. Kuma ba? Kuma masaku. Masaku ikuli ya kuniva kwa pasta. Masaku kola. Okay, ikuli ya kuniva kwa pasta. Hello? Hello? Aya. Kuna simu hakikisha indi ni wala wasia nikendawe sehemu ni twewe na hai director na pastor nashangaa kuona mzazi anapaka mtoto kijana rangi kwa nywele ama kumshuka dreadlocks ama kunyolewa styles za kushtua na ni mtoto chini ya miaka 10. Hapa kuna high possibility mzazi kuja kutusiwa na mtoto baadaye. Catherine Mawea. Hello? Ni wasemba hakikisha ende niweke credit wito kwenye asimu. Aya nitawa. Hello? You have received. Aya ni sawa kisha niweke credit wito kwenye asimu na yola wasia wa TV nikenda ende twese ni twewe na peusuwa kubuthwa peusuwa dreadlocks na kuba kwa langi. Aya nitawa win nitawa win kuma makutano unana ni wichonjo kabisa. Hello? Tunena nao. Hello, ola wasa wa TV, tunena nao. Tunena nao. Kuma ba? Kuma ba? Daniel Mutoa umetoka mbawe ba? Kuma bange. Hello. Kuma bange deliverance church. Aya, musei au mwana au musei ba bikoba? Mwana au musei ba bikoba? Mwana au musei ba bikakweza kibodia ukwane na weze ndeko majukumu make maipostoneza. Ni muvea munono ndo akuchangia, ni muvea munono ndo akuchangia kisha naweka credit nikenda ende wesethia ni twewa na nitawa winini lole kuma makutana unanene wichonjo ngethesie Pastor John ni vadhita ni mwingi maundu moki tenesa Mutongo TV. Hello? Hello Mutongo TV. Hello, tuinena nao. Wenena ambazo muzanzo kuma malele ni kuseo? Malele ni kuseo muno. Siana nisiambia kuma sei? Siana nisiambia na kuma sei. Na netua ya kuma sei ni wana yuma na sei nutana kweja mutea nukamete ya yuma na rau. Kana nikaijia na kaiji kila kionena ijao na kena kila tungu tuweza kwa hili ya siya ilake kuwa mutii wako inena nike unena juu. Kwa umbe tuwa mingi isiangia wanyati. Na tuika hata nikenda sege kumana? Yate ile mailete kuikala ne chonjo muno. Ile ukezi ya mataria tasu wanaenda ni wama kwa mchimajete ni kala kwa mawalani kanati ya nikikose mtu wetu. Ni muvia wini akulio? Jina ya kundi na ndao changi wala. Ni muvia munovyo? Haya sanji. Okay. Na indi mwana musesia ende na kuna simu kedha no changia kana indi kedha we na yakule. Hello? 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 Hello, tunena nao. Ni wako na simu ya kweduki sia indi nena. Hello? Hello? Tunena nao. Hello? Wenena na kuma makutano. Kuma makutano. Machumbi. Machumbi. Makutano sana nesu maasei. Hello? Jana ni maasei. Na moje na na mwekalenda wake. Eka we moje ni wale na mwekalenda moseo. Wewe kalia na jeshi na misia kuweza kuumwa. Ndio wewe kalia na ino kwa mwani jana siapo. Kwa askari ni mali ya kwa na mwekalenda moseo ndio wasiana sio. Na kile kama na momondo sio. Kika kuma jana sio manenga ndaya. Na kuige tu wana kwa mtio. Ni movea muno.
Okay. Hello. Naindi mwenda musisine muvya munonondo wa kuchangia unanani witu muthanyani wa umuthi nindi ningwithi yangi ivindeta yasene mwetha indi ngisisia SMS yaku nikenda indi wisethia ni twanena ni atuele wingali kwesu ni tutwengali kweno nikenda indi wisethia ni twatethania pastor. Yes. Pe makulu asiole makulu hii kwa manenge usungu mwana we class 7 Omeye class 7 Omeye class 7 naye na ngulu niwe na ngulu kana nula we na ngulu niwe na ngulu kwandu mo pumusi mwana tosu yutegemea kitumi chake cha itha na ngulu mwana tosu nuo saa kanenwa na andu asuba musi na wetha na uko mauma na kanae na kau mwana osu no twawa kwa counselor aka counselewa na mundu lo kumuta ethia mwana ndataika maybe aligile tindo ndoku na ambe sia unywa sindo ndoku mwana osu no twawa maskulu meta wa approved makai kwa approvewa discipline akai kwewa na mwikalele ola wailete na ndauma ba unwetha aye mulungalu but before musese wakwa mwana osu mwikau watawe musiai mwana osu be responsibility mo wailete kwika poya mwana osu mutwe bala be pastor anena kenda muboya imwe ni sidasi mabeba mwana no tona itha aligilwe beba mobuku kwa ndo matendete kwa na alangi maindenesa anoki ndo rampanda ni nena ta pastor kwa ndo mende ya siana sia ndo angi nai kana kama na ite iweke class cha 3 kana ka number 1 na ka boyo ebuku na ka boyo ebuku kana wasa kwithia ndaka uka na nikele tukambizio nyo skala ko kwe woi wao iwe thako mundu no mundu mwandike bibiliane lakini kiandike bibiliane kithabo ni wano maya tita kwetha woi kindu chonde kiandike bibiliane kibo ko mundu no ko muno mawo muno mandiko masya banza bengite aoi alebi nyao sinduano no sio kumana kindu kiandike bibiliane kibo Balaam na Balak maratia kweka practice ya woi na kwa atuma nobe wapa woi ombani Yakob wesa wende nundu menda ama o Israeli kwa woi webo so kele tukau niona kwa kulia kambia kaba webo ku ni mundu nike ni kana masoma imwe na kulia yebu yeba kambia katonge iwe nambia mbete so nakaboya wapo yebu kana boya kana na boya kana na yebuku nondo niyo medium of exchange agindo itikisekiu boya wanazima ndo maingi okay ko ekata kele tukasoma oyu wa class 6 akolele 7 we na ngulu mwana osu kindu chambe musiei poya mwana osa naibu musie etha no mwene ni mu notice bethe na poya mwana osu kwata na yikai prayer and fasting mandai pastor wenyu poya inake mwana osu no tona itha alikitwe ni beba mubuku amwanange number 2 mwana ba change no ndo akiu mwana osu ni mwikala syambe betha ba change no manda mundu wa counseling na after that mwethe ba change no to our school approved and no sober yes pe kule yenge pe mundu commend andasya no senga ona musiye ndasukithia twana twito mwana na kwekia langi musiye wakwa izuni lifestyles ni miigo na mitindo ya kimaisha na dunia by the way waikendo kithake keniko tukita copy from each other tukita copy umunde nona Steve S smart usikala how smart ala no ambe oh thank you no zero comment ya thank you director wa no nisikana kake no nisi edha fashion edha muda fashion yes no aka kuna dai kwanza kambo katila na mwezi tio kutio izu no fashions kwanza aka keke ya dreadlocks kema mwana kese ya kwaite kukill nyendina the nana fashions nondo ni mbandike bibiliane
but kila nina thina nacho ni beba mwana ucio witha wa ima niki na mungu na rasta Samson aina ucio Samson andu na yenziwe ndo enda kethe na binda ta Samson aye binda ndo tha ba ngai akira utumio an example ya mundu unique tuone unique uniqueness ngai atumia uniqueness niga ndo kasoe mundu mwano witha wa ima nundu witha wa mutapa la dunia wenda ekaleta muthauki fulani wa muvila na ke ba masako ona ndezi muvila kwanza akaige wanzani oka tena ku mwana ni munini mwele wonde utena ngai ni mwele muthuku nundu masana na mazembete nucio pethina ni makosa muno Akorintho ambe kilungu cha 3 wasoma kuanzia mstari wa 9 ninenganite miele fulani muigo wa dunia na yaiti muikakengeke ando wala firaji na ando wala medha na jinsia menda ikala mundu muka na naume menda ikala maiko na usumbe wetu eka usuka eka na kama suke ndio competition ikala smart either way modest either way smart kakatu soma SMS ya mwiso kwezela ile itatu kende mwitano no tumani waku umbite nita omweka likuma masi siana mbingi siana ngawa na ithe wako na mwana ithe ayasi akumusi usiana ikuna wa takwenyu aya asi amwe ni matula mutinundu mwana mavinda maingi ni wati ya example ya asi Kelly try defining the behavior as a consequence of nurture and also nature ni kitungu kuma kivani kangundo ni muvya muno kuma kangundo umbite hai ni Irene Kethia waita my classmate Kim ndeto nzio siako ya mwana Irene nona mwasoma yomwe aketheka Irene na aketheka no mwezi ni mwezi ikaeni bebi ndasoma aya nitawadama kuma masako namo ala masetha cia etu na maivitha asu matonya kwikwa ata esu nona ni kulio ala masetha cia etu na maivitha matonya kwikwa ata veiveti ni wose kulio enosa okay veiveti vangani kuna asiana mundu ena muka aivua na monzio emumile na kulwa ni muka ayas okay wasiti ati na veiveti ivangani kuna asiana mundu ena muka na aivua na monzio emumile na kulwa ni muka ayasi ekuna mwana wake nusio kukuna mundu ena muka mwaza YouTube yes aya ai mutongo ni animolwa wa kuma mbioni kilungu nikisio ni muvya muno okay Pastor John waita utaiwa kune musio muno ninye muli wa manyunza kangundo ni muvya muno ai Steve ni Faith watoto wapeana heshima kutoka mulolongo ka yata wende anatuma utumani wako muguvi kwesela ile itatu kendaye mwe itano hai ni Sylvester mutongo itu ilokto wazazi wanatusiwa sana sababu na kisa maana ni kuwalea watoto vibaya mara watoto mtoto anaitwa mami mara dada akikosa badala ambiwe anabembelezwa akikosa tokea na pipe ala sawa osa theory ya kumela na pipe morning my daughter watches TV and okay ndi kwelo okay ave angi manenga siana sia aumengwa ivwe na mena aka na yasia atuma mwana wake nusio zini kulia katatu yes nwazete inosete inenga asia na sia aumengwa ivwe na yasia atuma mwana wake na yana muka nitawa Grace mwingine kulia kulingana na Biblia nusio mwana Mosei onaedhewa umanwa ni mukose ai wakuli ati ni Grace kuma mwingine kulingana na Biblia nusio mwana kuuma Mosei onaedhewa umwana ni mukose makuli aziwose tezi ni akana ngana wena memory nzio muno nitawalusia kuma makindu nienda mboya natanisi na Mosei wakwa nina kana kamweka kamwana yu ke form 1 indi ni tha na kitai muno endambo yetha na kitai muno atanisie na Mosei wake ena kana na wike form 1 si kama mayouth tukiomoka tunaona wazazi hawana maana yoyote lack of respect okay
o atanisia na muome na muka na etha kitai lucia atanisia muome ni common nondo ni wakoseiwe na akosewa na kitai but kila ndo nakukulia mwitu asa ekana kitai mwana osino tonda kuteria muno in fact muboye muno ndo monia wendo ola ola kiete na no kwana thayo waku aseoba kando na kuboya wa osetambia wambo boya thiu bunge ndo yanga ya utethesie na ndaonenga utoni wako ya mwana osino kumusomethia na wananga ya utethia yes ikulia ila ingi ye ya asiye kunenga mwana ngwa habwe wake mwana na kibeti ti wrong kubundisia mwana responsibility cia thayo kimwana no kibwengwa nondo no party ya kwea and by the way with our care the best ona ila kiuma bau kithike the independent maybe ke college university chambisa maisha kechoka kiketha burden kwa ndo ingi na kiketha mutengea na kiuwe tha wakibundisia nesa but mena yo then ndweka siendo imwe ikana kiasi ndukeke extreme ne makosa muno extreme ni kunenga mwana ngwa na kibuthisio kumwe nuwe wale topwa kibetike cha waticha ubwangwa ne makosa and especially au meinge mato akibeti cha kele kana kila chambe kina kwete kana kikathi ni matsumbwa asia na isi na hivyo na kiwe makosa muno mwana osu no kuyana nai ikulio ila yengine na kulwe musiaisia ni kuhusu kupua siana openly ti makosa but mwana mweto privately umotabia and I as in mundu no twanite yana kibeti lakini yu umume umundu umeyu ni wakubua ni nyake na akulwe asinebwa mwana wako o nyake wako akamubwa na no twanite na kibeti uzimuzie we ngokani kubeyeje sama zote inya kana musiai wa mundu umeosu ndeo kwache kana mwana osu no umie moko ne make mandiko masia Matthew athayo 19 pamoso wakatano mwenva no masoma kuma baya mwambio kana mundu ne bandikitwe Yesu wako matabyu kana ne bandikitwe mundu akatia inya neve musiai mama kana watiwe bana wa muona bau kwa usu ni mundu wina kwake na wina maisha make umano nake byo nondo na kuno kwata munzi wanga ibau no likilela mutwana wene etha ni wabitia ni wewe wabitisia tuwe wona abitisia ni waumie kwako okay na etha ni wabitia maybe etha mwekala pamwe no kwe family sikala pamwe na ni mweka kindu kithuku na mwibuko mbaundine mwite na wa mwita mwe banongoseiye na nzianzeo anai mekalele mwe kwa kuni ba hetheo ikila wiyo baau ti uthuku iyo na cia maturity na independence ngate ya hakuna mwaka una ciana ciaku mwibutho ila ba hetheo mwe ko bitha na ngate ine pekulenge ya mundu wacia ithia mwana mundu na atoloka ilete kwikwata payo ndo wekwa that is number 1 nondo ni utegemea mwasi yena nziaiba ando inge make mistake binge ya ukato try life mundu ziba hiyo ndo mweka eka komesia na mistakes but the best way mwakwata relationship ika foundation ila right etha wenda mwana communicate yai na best communication twanai na mwitwana zia ila cia ilite etha no wakwebu na mundu watoloka manani mistakes wekie wrong choices na wrong foundations ninonete matugando maitwa angwa kotine ndiye kwata but ina loopholes mbingi mono ya ufail loopholes mbingi mono ya ufail ninonie madam umwe watoye muome nozie muome kotine na muome na besa na koti ye yamwa ya siawe madam ukekala na mwana ithe ndo wa ulea na alea kwekala na mwana akasomera cia mwana izi koti ya mwite no kaiba school fees na no kaiba ukaiba
nomba pala mwana okeka kekala na kukibeti nundu mena equal responsibility ma jange yonde pai mwana wa mundu nusu na kunusu na kukibeti okeka ati ukatho wa liu wa mwanozu na ngwa ukatho wa na mabuku mama akwataka na gotiamwa bona mwasoithwa etham ndenda unena ndenda ikata madam take initiative tukomia mwana ndokaige mistake yesu yengi nona masama itu madhala thank you ni muvea muno we na ndeto ya muthia tuyumina ndeto yakwa ya muthia ciana iwe ya ciai manenge inda ya obey tayai na mwethukisya listen to your parents na nyua ciai lania ciana cienyu pala be kosapu wai na mwigetegele ciana ciumana pipe ciithe nyumbani nyonzio na mwigetegele ciana ciumana but cionthe utawambe munzi wambe ni Biblia ya ciana cienyu na mikalele ya ngai ti yathi ai mutereka yes muvea muno thank you so much mwendo museisia kiki kilungu cha amuka va Mutongo TV ngwatano ya mukamba ni kweti Mauvoo twasia mathanguni na lena na unit wa minona na ni witu muthanyani wa munthi muvea na ndai yavyo nundu wa kutuma ya kumukuvi kusela ile 395 na indi nundu wa ku comment then wa Facebook page yitu Mutongo TV na then wa Facebook page yakwa Steven Mwema Kenya ninaona utumani wako mwingi muno ni muvea muno na indi nundu kuna simu wachangia kumangaliko sio ndesi ukamba kuma kitui masako makweni ngali ino sia paya kajado nito kwata wa kuma Mombasa kuma Ilobi kuma kila bandu bonde ni muvea muno nyene mwendete muno ni tawa Steven Mwema pone twavika muthia lakini nito kama nanena kusa muonza ngikwetea Vilingi wa Mauvoo kwa yuti wanesa na ithe wanaosesia mwelu wa ilungula siate inu